دم باش تماشاوان نجاج استودیو آرکی و گشتک نوچه جواره وارن پیشکش کرن دست پیکی گرنگترین سر نوچه. ئاگرێکی ئەمەزن بێدارن زەیتونانی نەفچەیە ئەمە بەتا و جێم درێسێکەتی و دەنجامێدا ژمارەکە مەزن ژۆڕوبەرێن دارێن زەیتونان و دارێن چیایی شەوتینە. پێشتێ دەقییانیان پێدێ دەربارەی سوێدا وڵاتیان کورد پرسە چارە نوویسە بسەدان جوانن کوردیان لە جەمدا عشێ دیل گرتینە دکەن. ئەمریکا دەبێژێک و ڕێژێمە سووریە بەدەهان هزار سویل دبن ئەشکەنجێ دەکوشتنە. ڕێژەیە پەناخوازیەش بۆی وڵاتێن ئۆڕۆپا کێم بووە. دوباره سلااو عبدالرحمن عبطان اندام کمیته نوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریا جار کرا راگهاند کم البته عبدالرحمن اپو سردانا ویل زندانا علایا قامشلو کرو روشاویه تندرستی نگلکی باشو هویه سربست بردان جرا خواست. پشتی شرعی عفرینه ده روشا حواله مع عبدالرحمن اپو اندامه کمیته نوندی پارتیا پدا کسی ده واندابو و ندیارو و چقاس پرسیان جیشید هون تو آگاهی مستوی دد بیست بری سیشار روجا جا حبسا علایا تليفونه تشوج مال باتايو رجع فرين نوفاي عبدالرحمن ابو لحبسا علایا قامش له حبسه زنداني دي دو مال باتايو هاتن چون سرداناوي حبسه جدي براستي جي اف صاروا زي صاروا ما هيك تقريبا چه بویه زندانه ده روشاوی تندرسی نگلتی باشه و ام هیوین مالباتای ویدی تبون و گریان ایرو چون عفرینیشی فام هیوینه انه ببردان و وقر ناف ولا زاريوخا ناف من لتيخا انه جي عبد الرحمن ابو ند زندانه ده يجي غرق انا ايرو ده ناف من لتيوي ده به بيشكشيا بارتياوي ده به سكرتياتا بارتياوي ده به افكر يا ريت بي بيراد بفان سكرتيه كردار دقرن خمس زندانه وقت عبد الرحمن ابو ناكبنا بروجانه توا كردين ناكبنا خدمتا قديامه ايرو دفيق ام تبدل سر هبدوبن ايرو ملتيمه دفي سر هبدوب ام بين عدم تبدل ديجين هبدو الا ملتيمه افكر يا ريت بي بيراد بن ام بهيفين درجه بردج فان كرياري تشوت بردن وفقرن ريزانه تويا كرد چکدارین پیاده هبونا دو اندامین پارتیا دموکرات کردستان سوریا زندان خود رد که که هر دو اندامین پارتیا دموکرات کردستان سوریا د مهاتیر مها بوری و ل بازار سرکانی جالی پیاده و هاتبون رواندن. چکدارین یپگی این سر به پیاده و هبونا دو اندامین پارتیا دموکرات کردستان سوریا د زندان خود رد کرن و دان پیدان بگرتن آوان نکرن. مالپرا فرمی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا لسر زار هفجینا یک جگرتیان راگهاندیه کودما چویا ناوند سریکانی یا چکدارین آسایشه کنها ناو لخوا کرنه چکدارین اولکاریا نافخویی پرسا هبونا هفجینا خوا کریه برپرسین آسایشه جیرا گوتنه توکس بوی ناوی لجاموان تونیه. چکدارین پیده د 23 مهاتیر مها بوریده آنکو هیوا هفتان هر دو اندامین کمیته حریمی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا عبدالحمید خلیل و عبدالمجید موسی جباجار سریکانی یه روجاوای کردستان رواندبون بیکو تو تومت لسر وان هاتبه سپاندن. هر لگور آگاهی و زانیاریان کوتانها چارنویسا عبدالحمید خلیل و عبدالمجید موسی نهاتیه دیار کرن. جدسپیکا دسالتداریا پیده و هر دم دکریار و بنپیکرین خوده در حق چالکوان و اندام و سرکردین انجمن اجتماعی یا کرد سوریه و پارتیا دموکرات کردستان سوریه انجام داده. و بدهان جگرتیان دزیندان پیده دنه وک هر دو اندام نافبوری دامپیدان پینایی کرن. و جناف گرتیان کسین جبریه 7 سالن هاتنه بنچاف کرن جی هنه. و هر دم سیاست مدار و سرکردین کرد بانگ لپیده دکن کجوان کریارین خواه در حق کردین روشاوای کردستان بردن. مصطفى جمعه اندام پولیتبیوری پارتیا دموکرات کردستان سوریا لسر سردان پیداج بو شامل راگهاند کو او سردان لسردان یکی او نه داوی بو لبل رژیم اسد خوازا پیدا کربوش بو شامتا کو جرا بیج تایبتمندی کردی لدبرین کردی ادراک او حاضریش بو بقر رژیم اسد بک مصطفى جمعه اندامي پولیتبیرویا پارتیا دموکرات کردستان سوریا جمال پرا فرمیا انجمن اجتماعی کرد لسوریا راگهاند کو اف نجاره یکی پارتیا پیده سردانا شاما پایتخت سوریه دکه او یه نجاره داوی جیبه. جمعه سربار کر
کو ئەو سەردان هات پشتی کۆ ڕێژیمە ئەسەد ژوان ئەو یەک خۆست و ئارمانجا ڕێژیمێ ژوەیەکێ بەداویکردنا تایبەتمەندیە کوردی لە دەڤەرێ لە ئالیکی و دووبارە ڤەگەرا ڕێڤەبەریە دەستگەهێن ڕێژیمێش بۆ دەڤەرێن دبن کۆنترۆلا قەسەدێ دەر لە ئالیەک دن. دە هەمان دەمێدا ئەندامی پۆلیتبیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا تەکەس کرد کو هەن پارتیên din ji bilî peyedî jî danûstandinên wan bi rejîmê re hene û ew yek da ku rejîm berjewendiyên wan pêk bîne û ew yek li dijî berjewendiyên doza Kurdî ne. Cuma her wiha got ku rejîma Esed tanha mafê miletê Kurd peyda nekiriye û ew kiryarên rejîmê li dijî mafê miletê Kurd in û ew kesên ku bi rejîmê re danûstandinên xwe dikin berjewendiyên xwe yên taybet pêk tînin. Li aliyek din Cuma dazanîn ku mafê miletê Kurd bi encamê operasyona siyasî û çarenivîsa giştî ve girêdayiye li gor distûra Sûriya nû ya ku dibin seheka navdewletî de wê were sazkirin û berjewendiyên din kîne. Derbarî Idlibê Cuma got eger rejîma Esed biryarê derbarî êrişê li ser parêzgeha Idlibê bide wê PYD dişarda bejdar be. Cuma balkişand li ser kiryarên PYD û got ku ji destpêka desthilatdariya PYD ji Rojavayê Kurdistanê re û ew li dijî Encumena Niştimaniya Kurd radibe û nehêle bi karên xwe rabin û devera Kurdî ji xelkê wên yên resen vala kir û ciwanên Kurd kirine qurbanî di ber deverên Erebî de. Li alîk din ve serkirdeyê PDKSê tekez kir ku çarenivîsa Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi biryara Rûsî ve girêdayiye û devera Kurdî bi giştî bilevhatinên di navbera aliyên navdewletî bi her sê welatên ku di esîtana de bejdar bûn ve girêdayiye û eger ew yek hat encamdan wê Tirkiye neçar bibe ku ji Efrînê xwe vekişîne. بله تماشاوان جاش بۆی گوتوبژێکە بهتر لەسەر ڕەوشە گرتیان کوردیان دە زیندانên پێدە دەن هاترەیە سکای بە مامۆستا مستەفا جوما ئەندامێ پۆلیتبیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا لەگەڵ منە مامۆستا دەمباش ناریناتە داوین هەنگاوە پێدێ بە دیارکردنا چارەنویسە عەبدوڕەحمان ئاپۆ ئەندامی کۆمیتە ناوەندیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا چواتەیەکی دیان گوچ مەبەستە پێدێش وێ چەندێ هەیە براستی ان هيديا من اوا و يعني هكا شسقاندن كو مداماوي شو اوديت وتاكيد با يعني انه عبد الرحمن ابو قرتي الجمعان ترسك زيد الجمعه هبو براسي بيشتي كو عفرين تسليمي تركان كرن قياده ترسك جمعه هبو كو عبد الرحمن ابو يعني وسعي وين نما خويايا تأكيد نبويا كو هاتبو قامش لي يعني أنا بون قامش لي ما واضح أصلاً بلكي تسليم ريجيم بوبه باشا بايرو وضعي هات أنا أسكرم براسي أم قال لك فاشينو هيفيا مزنا أم قريد دن كدم كي نزيك ذا بقى جم مالباتا خو وهبالي خو وغير كاري خوي سياسي برنجكي باشتري بريد كاربه بكاربينه براسي يعني ازواد ببن پیاده هنه کی تنگایاک سیاسی دیج آلی کیج آلی دی واجد خاصه يعني اف باجو آلی رژیم و دنکرنا کو بچه برژیم را شر ادل بوات مثلا خاصه رنگ روی خواهنه کی شیرین بکل قال خلکه نووا از کسی گرتی الجامعه از بردم لمقابل يعني قبل سركسي نايم شغالدن جبر روج بروجي قرتين تا روجي ايرو هيا ودوها بالي مسالي كاني قرتينا عبد الحميد وعبد المجيد غيري وان قرتينا شش هبالي عفرينك وهناك جوان 4 سال وهناك تشيبو هيجي قرتينا الجموان وسعي وان هاجي مصطفى برسك وردها برين هادغو داخوازا دیارکردنا چارەنویسە عەبدوڕەحمان ئاپۆ داهاتەکردن دەمان هادا چارەنویسەوی هاتە دیارکردن و ماڵباتاویژی سەرداناوی کردە دە حەبسە عەلایەدا لە قامشلۆ بنەرینەتە داخوازان گوت پرۆسە و ئامادەکاری هەنەش بۆی سەربەستبەردانە عەبدوڕەحمان ئاپۆ ژە ئالیە چە ئەنجومەنە ببێ چە ژە ئالیە پەدەکەسێ ببێ يعني أذكر تأكيدا كي بدم إنه يعني دمك النيزك رايان شرجوجا كي ببردان أدبجم عبد الرحمن أبو دوضع كي يعني تندرستي نقلك باش تقول يعني أقاهين كهنا إيرو كواب زوب برنادن حتى أني وضعي وينكي باش ببه
بلكي جي بكن وقت مرجع جبوا مسألة دانو استاذنت قال مجلس وقال هناك أطراف دي ممكن أب يعني وقت غرضك الجوان أب يعني براسي بله ما بستا پیاده جگرتنا سرکردین کرد چیه؟ دخوازه چه نامه بگینه؟ يعني جريا رياضة ناسكري بو طبعا هر نيرين ما أبون يعني بيدا جزء فلسفة بكاكية أو ربازة أكو تيما شاندن أبانا تجاري من نكاري بخاقانا كربا كروجا كي أبانا براباني جبو برسا كردي وما في كردكي هر دهات ناسكرن گریدای اجدات دولت کو کردستان پارچه کرنا هر بو اجندا و گریدایا وتاروجي ایروجي از باورم جاردين ولويا في سببها يعني بيادا هر وقت كذا غلطي ولو از يعني واد بينم انه وامكان نبي جاركي كو بيادا لخوا قبول بك دانوستاندنه كي سياسي سر اساس ما في قال كرد اللي قال انجمن اجتماعي كردي وبارتين كرد دبي باوريدا دكاربي دانوستانه كوا بكش بوكو بگن تفاهمك سياسي جبو مستقبل كار كردي ومستقبل دولة سرياق سياسي جرا به آماده كرن فيعني براسي تشتكي قال لك شرمك انه ابحث بهانه جارك تاني يعني الكردان نانيري اوجي وك ناتوك الهندري سوري وما في وهايا هر ظلم لكري هر دجي يعني خباطاوي ودجي نيريناوي سياسي دواري برساوي ناتوي ده هر دجي ولو بويا لهر مجال جدايا بالنسبه اين توكيدين يعني تعدايل كسي نكري غير كرد براسي وباتشيكو تما تالي تيغوتن باشا بياداج بوشنغالي شما يعني يعني وكو تبلي يعني خكي سويداجي او جي انسان وقت ما تعدايل كي قالك مزن جالي داعش روابويا اذا ما اوكو همو اجدسر داعش رزغار ببنو وتيكا بن سلامتي كيلويدي لكن يعني جبو كرداجي جبو شنغالي افضل تفاصيل ما جبو بينا كجبو تشكيل باشا ما مصطفى برسك برداها ازي الي كاربن ما مصطفى داوين لدوانا بيديان جو برياراوي اوكو اماده ديلن داعشيك والجمعان جو اسيرا سربست بردي ترينا تجبرش بحثا ديلن كرد ناكيم كو لجم داعشينا بلنا أزبجم أب قريدايا بو فلسفاهان بو سياسات شوت ياكو قيادة ماشينة ياكو جارك تنجي نكتي خدمتا قالي كرد وبرسا كردي براسي هر دكابي خدمتا دجمنين كرد يعني تشتي إلو تيغوتن جارك دين دوي واري دايا براسي از يعني از قانع نابم جارك تنه كونو أب بارتيهانه امكان هيك يعني انجمن اجتماعي كردي وان بابكن تفاهمك اجبركو يعني نبدا سيخانه بريارا جرينج نبدا سوادل جيكيديه وهر اوجي دي جيد من تاثيرات دولتين كرد بارچه کرنا و کردستان پارچه کرنا ضد سواد اراده وان يعني كاردبا وبيتزاني جي يعني كو دما تو نيزي كمال بيتاليجي تشي ابو بالنسبه لكردستان يعني هالوسك سياسي هي براسي قالك غلطه جارك تنجي هناك بخدمتها برسا كردي وقال كردو ما في وي بله يعني اب بارتي هاني يعني شد خازه يعني هاتي شكرن يعني نجبو مساله كرديه جبوت شكي ديه ما دام جبوت شكي ديه او امكانيه تفاهمات جوينا باسباور ناكم هكو قوتن جارنا تشيز بن وقال دار خري غير ارض خالي دعوه يعني وك دانوستاندنك سياسي نظام تشي البجم او دكابن تنغاياك سياسي هر دخازن رنگي خاص بي بكن هر خازن في سياسي در باسن انه بعد دعوتنا اونا لكن لاونا هر دخازن كرد بنده سوادا بن وكنتري يقولوا تجاري كان قبول كده باشا ما مصطفى دەستپێکا گوتنا خۆدەژی بەحسە دوو ئەندامن پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا و سەرەکانی هاتبوونە گرتن ژالیە پێدە بە پێدە نەهات بێژێ و ئەو هەردوو ئەندام نەرجەمۆینە ڕەت دکێک و زیندان نوێ دەبن تێواتەیەک و تا چارەنویسە
ئەندامێکی پارتی دموکراتی کوردستان سووریا و سەرکردەیە تێدا چارەنویساوی دیار کرد لە هەمبەردا چارەنویسا دویدی وندا بکرد. يعني او سياسه وايا باوري من غردك والدو هيا نج بطالي يعني ايا كي ددن اسكرونو دو كاسي ديجي وندا لكن وجبر او هر دو كاسي ديجي خلكي ورد زانن باش دزانن يعني نفسي او كاسين كو عبد الرحمن ابو دقرن او كاسين كو برينها بالي محمد اسماعيل قرتن او محسن طاهر قرتن يعني او مجموعات او كسي ناسكينا يعني بوا تشكي هانن بوا رنجينا بوا دنكرنا بوا تشكداريه يعني هر اون نكسي ديا واتكو لور انكار دكنو البرددون خويا كرن ابجم ابا يعني رنجك سياسه وايا بكي دبي قونا غدا تخازن يعني بالنسبه عبد الرحمن ابوش بردمك دري سر درباس في براسي ونقاشجي ادبن بلكي جبي سببيه بله مامستا چی پیوسته وره کرن تا چارەنویسا سەرکردن di زیندانên PYD de were diyar kirin? Yani سر انجمن اسمانی کردی پارتی سیاسی کردی دبینه هر کو داخلانه خاطر خینن هر وسط خواهی سیاسی بدل خویا کرن همبر یعنی واکریارن پیاده لدواره کی پراکتیکی دا براسی تی امکان نینه نه کو انجمن اسمانی کردی به یا پارتی ما به یا تو عالی کی دی به کو کار به تاثیر کی زیاده سر پیاده بکه وقت مگود پیاده إرادة فايد بن إرادة جهاد نديدانة جبي سببي جي يعني هرو يعني أنا نكتار من تأثير كزيادة صار بكن لأم براسيجي هناك كباشن كو يا عبد العزيز والجماعة قتية وإن شاء الله تعالى كنيزيك بيبرتا. قالك سباز جبوي مع مصطفى جمعة دامي بوليتبوريا بارتيا ديمقراطيا كردستان سوريا كودريا سكايب والقال مبو. جه ده ایواری تا ایرو صبح آگر به دارین گنده خرزای بسر نافچه آماباتا و هر وها گنده جولاقای بسر جندر سیوه کتیه و گلک زیان گهشتی دارین زیتونان و دارین چیایی و دارین مرخان آنگو سرو و سنوبر. جارا کدن آگر به دار و دارستان چیای عفرینی کت اجبر بلندبونا پیلا آگر گندن هر دو نافچه جندریس و ماباتا لخوا گرد و زیانک مزن گهشت وانداران. لگور آگاهی و زانیاریان که آگرک بهز بچای گند خرزای نافچای ماباتا و گند چولاقا یه نافچای جندرسه کت که دا انجام دا زیانک مزن گهشت دارین زیتونان و زوین چاندنیه و دارین چیایی و مرخان و تاوی هولین بردوام خلک گند نکارین وی آگری ومرینن او آگر جدوه بشوه و تادان سبه وی کتی بو اجبر بلندبونا آست و پیلا آگر خلک گند نکاری بون وی آگری ومرینن و برپرسین ترکان خمساریک دربار وی کتن وی آگری هبو و تو دستیوردان جبو ومراندنه نکرن. دیاردیا شوتاندنا دار و دارستان عفرین ایدی پر و بربالاف بویه و خلک عفرین هردن بانک جبو آلین برپرس دکن دا کوژینگه عفرین بپارزن. بریا دمکه سروک انجمن نفچه شیعه احمد حسن جارکر راگهاندو بو شوتاندنا دارین عفرین بمبست ویخستن و خواست که او کریار وارن راوستاندن. نافبوری هر واسپاسیا خلک گند و تیمین براوانیا سویل کر که هولین خواه جبو ومراندنا آگر دکن. هر معفرینه به دار و زوین خواه و سروشتا خواه یا چیایی و گشت و گزاری نافداره و در دورا 20 میلیون دارین زیتونان لعفرینه هنه و نزیک 2 میلیون دارین هنران و بصد هزاران جدار مرخان و دارین چیایی ین گند و چیای عفرینه خملاندنه هنه که اوه دمکه سروشتا عفرینه بشوتاندن داران دمترسیه ده و بانگ عفرینیان اوه کوژینگه و سروشتا وی هرمه وره پاراستن. انجمن رهسپیان طایفه درزی لسویده داخویانیه سپاسیش بوی امنداری گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه بلاف کرد. ده داخویانی رهسپیان طایفه درزی دهاتیه کو او گلکی سپاسی امنداری گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه دکن لسر حال و استوانی اجتماعی و مروفاتی درباره شرمزل کرنا ایریشان رقصنا داعشی تروریست لدجی ولاتیان پارزگاه سویده. ده داخویانی رهسپیان طایفه درزی دهاتیه کو خوینا ولاتیان سوریه حمی یکو چارنوی ساوان جی بهف رگرده
خفتنین قصده درباره آماده باشی آوان جبو بجداری دشار سویدا ده هر واه سربز بردانا دیلین داعشین لجم خو بو جه نرازی بونا خلکن کردستان سوریه و تایبت کوبسادان جوانین کرد لجم داعش دیلن و تجاران پیاده پرسوان نکریه. بریا چند روزکی چکدارن سوریه دموکراتیک یم بسر پیاده و داخویانیک بلاف کرن. تده آماده باشی خو جبو گوهرتنا دیلن داعشین لجم خو برانبری دیلن لجم داعش ج خلکن سویدای. هروها سرکرده کی چکدارن یه پیگر آگاند کو چکدارن وان آمدن شر لپاریزگاه سویدا بکن. داخویانیا چکدارن بسر پیاده و بوجه نرازی بونا پرانیا خلکن کردستان سوریه و هندک جوان پرسیار دکن گلوش برچه پیاده پرسا بسادان جوالاتین کرد ین کل جم داعش دیلن تانها ناکه و بری خدانه دیلن خلک سویدای. گلوش برچه پرسا بسادان جوانین کرد ین کود سالا 2014 ده لسر ناسنامهج آلیه داعش و کو پرانیا وان جو کوبانی بون هاتن گرتن ناکه. درباره گوتنین پیاده جبو شاندنا چکدارین خوش بو سویدا قصده هول ده کو خوال پیشیا جواکا نافدولتی دیار بکه گو او هیزا که دخوازه شر ترور بکه لهمو جیهان و به همو شیویان خواه هرواها چکدارین پیاده به همو رنگ و ناوین خواه بازرگانیه بشار داعش دیکه شبو کو خواه نزیکی دل خلکه بکه. تاوی گو داخویانین پیاده جبر خلک پارزگاه سویدا بو لیتانها تو آلیه کیش پارزگاه سویدا لسر آخافتنین پیاده نه آخوین. درباره آخافتنا پیاده جبو بشداری دشار سویدا ده اویک نتشتکی نویه جبر گو پیاده بریانها لگلک جهان شر لگل رژیم سوریه کریه گو پیاده بریا وان آخافتنان هول ده خوانیزی که رژیم سوریه بکه. آلیکاری و همانگیت نافبرا رژیم سوریه و پیاده ده دیگلک جاران ده دیار بو. گل دسپیکا شر گوندواری ادلبیل نزیکی فروکخانه ابو الظهور ده دما گوچکدارین قصده یم بسر پیاده و ریک استراتیجی جدفرین دبن کنترول خوده حتی ادلبی شبو چکدارین رژیم وکر و پشترا رژیم سوریه جی درگه هکش بو چکدارین پیاده وکر دما دسپیکرن شر عفرینه هروها دما شر عفرینه جی پیاده هوارا خو گهاند رژیم سوریه یا کوش آلی خواه هندک میلیسین بسر خواه شاندن عفرینه و دمه آلا رژیم سوریه و پیاده به هوره لعفرینه دهاتن هلدان. بریانها پیوندی ادناورا رژیم سوریه و چکدارین پیاده نهینی بو لینها بوی اشکره گو چکدارین پیاده لبرانبری آلیکارین پیشکش رژیم سوریه که همو زوین پترول لکردستان سوریه کنترول کریه. پیاده بریا وان هلوستین خواه دخوازه رازیبونا رژیم سوریه بسینه هروها رکفتنن دناورا هر دو آلیان ده تکهون واره جیبه جی کرنه گوری دما داوی ده گلک جوین دناورا هر دو آلیان ده هاتن انجام دان و اگر هیا گو اخافتنن قصده درباره شر سویدا یک انجام جوینن هر دو آلیان به. حسن صالح جگری سکرتری پارتیا کتیا کرد ل سوریه راگاند کو جوان کرد حکم سلیمان دبن اشکنجه رژیم سوریه ده هاتا کشتن. صالح لروپلا خویا فیسبوک نویساندیه کو سلیمان د شاخ فلسطینی اولهیه لشام پایتخت سوریه گرتی بو و به گلک تومت نراست هاتا تومت باران کرن و دیار کر کو حکم سلیمان جبر اشکنجه رژیم سوریه جیانا خوژ دزدا. حکم سلیمان 80 سالیه و باوی 2000 بریا هیوکی جالی رژیم سوریه و لباجار قامش لوهات بو گرتن. لموسكو پایتخت روسیا جگری وزیر درو روسیا میخائیل بوگدانوف پیشوازی لشاندکا فدرالیت نافدولتی عربنده کردی کرد. دکتر رضوان بادنی مامۆستای زانکوێ و یەکژێ ئەندامên فەدرالیەتە ناودەوڵەتی عەرەبەندا کوردی ڕاگەهاند کو شاندەکژێ کۆمیتەیە فەدرالیەتە ناودەوڵەتی عەرەبەندا کوردی هەروەها نوونەرێ سەرۆک مەسعود بارزانی بۆ کۆنگرێ ڕەوەندا کوردی و برێکارێ نوونەرێ حکوومەتە هەرێما کوردستانê لە مۆسکۆ لەگەڵ جێگرێ وەزیرە دەرێ رووسیا میخائیل بۆگدانۆف جویان جوی ناوەندە بەحسا ڕەوشە عەرەبەندا کوردی لە مۆسکۆی هەروەها لە تەباهیە ئۆڕۆپایە و یەکرێزی عەرەبەندێ پەیوەندی و هەماهەنگیە دنابەرە واندە و وڵاتێن ئۆڕۆپیدا هاتەکردن.
هجمارك ريخستنين مافين مروان چند هفديتن لجنيفي بيكانين جبو گنگشكرنا روشا سوريا بگشتي ويا عفرينا روشاواي كردستاني بتايبتي ده دشمين وينرين بينج ريخستنين جواكا سيفيل ين تايبت بوارن ياساي مروواهي لجنيفي هجمارك هفديتن لگل چند آليين سيفيل وناف دولتي بيكانين دوان هفديتن دا روشا مروفيا خرابيا كو دفرن سوريا بگشتي وروشا عفرين روشاواي كردستاني بتايبتي وبن بيكرنين كوارتشا تركيا وجروبين چكدار ين بسرفا در حق ولاتين كردج گرتن و بنچاف کرن و کشتن و تالان کرنا مالو ملکو زاویه ولاتين عفرین سرباری دست اثر کرنا مالو زاویه نوان هاتنا گنگش کرن دوسين بلگکری درباره بن پیکرن و توانین کو هاتنا انجام دان لتوایا سوریه و دوسه که تایبت با عفرین رادستی آلین ناف دولتی هاتا کرن ده چارچوبه بجداری دبولتنا آرکیده سیاست مدار کرد عمر اسماعیل راگهاند کود دمان هاده سوریان آماده جبو وگرا پنابران اف پلانا روسیا و سوریه جبو وگرا پنابران پلانا کل دجی پنابرانه براستی اف پلانا کی نه رژیم سوریا دست بکری و شیورمن دیوی جبر و هگر هی کشتن و تالان و دربدری پیدا دبه هگر هی سیاست مدار و چالکوانا بنچاف دکن و وندا دکن هگر تسویق سیاسی چه نوی قناغا سیاسی دست به نکه و چوا و تپ پیمان چه نبن و چوا خلک باوریه ببینه و چوا خلک وگره پنابر وگرن يعني پنابر هنگ همو ولات دنیای ولات گو شر و تکچون تیدا پیدا دبه ودگرن پشتی ولات و آرام دبه قوناغا سیاسی دست بید که آوا کرن دست بید که سیستم نه او آرمانجن گو ملت سوریا توایج و آزادی و وکهویه و مافی نتوا و مافی مروان جهبه به هنگی خلکی وگری اما دوی روشا گو ایرو سوریا تیا در باس دبوی و نخاسم نها وناغج هر مرحله مصطرة يعني عفرين حتى نها انتهاكات فظيعة حق ملات مدني پیدا دبه يعني انتهاكات برچاوه دنیای حمیه کشنا سویلا تالال کرنا مالا بردفکا وزارت درویه امریکا هزار ناورد راگهاند که رژیم سوریه به هزاران گرتین سیویل ده زندان خوده دبن اشکنجه ده کشتن. ناورد اشکره کرد که دستپیک شورش سوریه ده سال 2011 تا نها بهتر جه 117,000 ولاتین سیویلین سوریه هاتن گرتن و بنچاف کرن. بردفکا وزارت درویه امریکا راگهاند که لگوری زانیاریین لبردست وان نزدیک 117,000 ولاتین سیویل ده زندان رژیم سوریه دنه. ازار ناورد بردفکا وزارت درویه امریکا راگهاند که لگوری زانیاریین لبردست وان به هزاران گرتین سیاسیین سوری ده زندان رژیم ده هاتن کشتن و جه دستپیکا کریزا سوریه و رژیم نزدیک 117,000 کس گرتنه و بنچاف کرنه. ناورد گوت جی کسین گرتی راستی اشکنجین تونتین و تینه کشتن و برپرسین رژیمه دخوازن هر کسی دجبری اسد به بیدنگ بکن. اروهات کس کر که خستن مروفی نافدولتی بلگه درباری وی هجماری دکوم کرنه و داخوازا سزا کرنه برپرسین رژیما سوریه کرنه. بردفکا وزارت درویه امریکا داخواز رژیما سوریه کر که پابندی بیاسا و پرنسیپ نافدولتی بکه درباری رفتارا لگل گرتیان و بهل چاف دیرین سر بخواه سردانا زندانان بکن. اروها ناورد هم هجه کر که امریکا و الگل جواکا نافدولتی کاری خود درباری بکولینان لانجام دانا کریارین رژیم اسد دیون هوانه ده در حق ولاتین سیویل ده لسوریه بردوان به و ایروناهی بخنه سروان کریاران تا که برپرسن رژیم اسد ورنسی زادان. ده دما داوی ده ناوی نزیکی 8,000 گرتین کود بین اشکنجه ده زندان رژیم اسد ده جانا خوش دست دانه هاتنه بلاف کرن. رژیم سوریه دستک هماهنگی جبوی وگرا پنابرین سوریین کل اروپا ادمینن آوا کرد کو او دستوی همو آسانکاریان پیشکش بکن جبوی وگرا پنابران. راگهاندنا رژیما سوریه راگهاند گو رژیما سوریه کمیته که هماهنگیه جبو کار لسر وگرا پنابرین سوریین کل اروپا ادمینن بکن آوا کرن. اجانسا نوچین سوری سانا یا بسر رژیما سوریه و راگهاند گو انجمن وزیرین سوریه د جوینا خود لسر پیک آنینا دسته که هماهنگی
ji bo vegera penaberên Sûriyê li derveyê welat erê kir. Got ev komît bi serokatiya Wezîrê Rêveberên Xucehî Hesên Mexlûf e. Ev deste biriya komîtên xwe demabê de peywendiyê bi welatên heval re bike ji bo pêşkêşkirina hemû alîkarî û asankariyan ji bo vegera hemî penaberan ji bo bajar û bajarokên xwe. Pêkanîna vê desteyê wekû tekeziyekê ye li ser serkeftina rejîma Sûriyê di krîza Sûriyê de. Înca rejîm hewl dide hemî penaberan vegerîne Sûriyê û ewlehî û xizmetguzariyan vegerîne wekî beriya destpêkirina şoreşa Sûriyê. Ev gav tê piştî axaftinên serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed beriya demekê got yek ji erkên rejîma Sûriyê dema bê de vegera penaberên got ji ber şerê Sûriyê raviyabûn. Her wiha ev yek tê piştî destpêşxeriya Rûsyayê derbarê pêwîstiya vegera penaberên Sûriyê û giringiya hemahengiyê di navbera hemî aliyên de ji bo vegera penaberan. Moskow beriya çend rojekî pêşeniyara amedekirina çend grûpan li welatên Ordun û Libnan ji bo vegera penaberan pêşkêşî Amerîkayê kirbû. Got karê wan grûpan vegera penaberên Sûrî ji bo deverên got hatine kontrolkirin ji aliyê rejîma Sûriyê ve. Ji destpêka şoreşa Sûriyê ve di sala 2011 ve piraniya xelkên Sûriyê berê xwedan welatên derdora Sûriyê yan welatên Ewropî got bêhtir ji 5 milyon û 600 welatiyên Sûrî penaber bûne. بله تماشاوان نجاش بۆی گوتوبیژێکە بهتر لەسەر داوین پێشهاتەیان سووریە بەگشتی و ڕۆژاوای کورسانێ بێتایبەتین هاترە سکایبە دکتۆر محمود عباس شۆڤەکاری سیاسی لە گەلە منە دکتۆر دەمباش دە وەکو ئەنجامە بێژن جڤین و کۆنگر و دانوستاندن ناودەوڵەتیرە ji بۆی چارەسەرکردنا کریزا سووریەک و کریزا ڕۆژاوای کورسانێژی بەشەکە ژێ کریزا سووریە بگشتی داوین هەنگاو ئەوەکو رووسیا و سووریا دخوازن پەنابەرن کول ئەوروپا من vەگەڕێنە سووریە دەبن سەها ڕژێمە ئەسەدە لێ دخوازن پرسەکێت بە عەلیەکەی دن بکەم ئەوەکو دوان دانوستاندناندا هەتان هات تو ئەنجام دەرباری دۆزە گەلێ کورد نەهات نەستاندن و تا ئەنجامژی خویان ناکردن سەر عەردێ بۆ نمونە ئەو دۆزە گەلێ کورد دوا دانوستاندن و کۆنگرە ناودەوڵەتی دە لەسەر چه ئاستێکی تێگوت و بێشکردن ئانگۆ بەیەکجاری هاتیەش بیرکردن سلااو ڕێز بتایبەت لەگۆر گشتی وەختێگۆ داخوازی کردنا ئەس خۆت مەزێنم و رێژیما بەشار ئەسەر وڵاتی سووری کوشت و هەموو کۆچبار کرد نەهات خوازی وی بکۆژێ برێکە دی وی بێنێ دبن زۆردەستیەدا دبن خرابوونا گۆت سووری دەهاتێکردن تشتێک ئامادە نەیە پەنابەری هاڤەگەرن یعنی دخوازێ مڵەتی سووری بدیجارا بکۆژێت ئەس باوەڕ دەکەم برێجین مەزێنێ رێژیمەکە بێ مڵەتە دخوازێ بی مڵەتی های شەپرزە مڵەتی های گۆبندەست مڵەتی های بێنێ بخێ بن زڵمە رێژیما خۆدا و مڵەتێکی خۆشێکێک دەوڵەتی دنیای رە بێژە بێوا مڵەتی سووری پشگرتیا رێژیمە تێوا بەگەڕەها هەندروی خوان دەمەکە گۆ بازڵابوو ژ بەر ئەپۆزیسیۆنی ئەو ژ بەر منظەماتی تەکفیری بازڵابوو با بەگەڕەهایە پشگرتیا رێژیمێ بکەیت بس اجبوني مناطق كرد بتايبات برسات افيا غرينغا از خود ميزين انه قالك جارا ريجيم دخوازي دولتي درب بدي خويا كن انه مناطق كرد كي بارشا كجندري سويدي ناخوازي اش غريك وينا بجيب جدبوني وك مناطق سربخوا يعني سرب اخري يعني گفتگو بكي چه دواري پنابرا ده به چه دواري رميار ده به چه دواري حتى گنها لشکری کردی کو آمدن گو مزن پاریزن هرمار رجلاتي فراتي او تشجريك طبعا لبيدي هناك برقي قال لك يزناخ مسوجي ريجيما بشار اسد بيزو اف سيستيماويه اف ايديولوجيا اف شو بينجح صاليدا فيري بيكتيني بدواري مناطق كرد يعني امزاني بدجمني مناطق كرد تجبري ده حتى هاي بس تشجريك انه دولتي كريم وك روسيا وقتي قلتي خدكي سركا او كاري بيجي خدكي خديه سوري زيد ميزانية دالي كي بده بيت كردار بيجي بإن كرد مناطق دواء سوري دا وقتي قلت كبي بسجريكا ناب دولتي دا وسرچكي بسجريكا مناطق كرد بسكيش ناكي وكا بسجريكا كا سربخان جدا ناب نابرا دا ياد ناب رميار دا از بهور دكم لبيدري روسيا بتايبا تخازي بيجي مناطق كرد انه وی پشگریکا به آماده کردن دهندروی سوری ده دهندروی رژیم بشار ده اجبر ولش که از منزین مفتگو دامات علی خستن گفتگو نقبا رژیمی و هزا خورد چکرن دهندرو ده او دیارا زدی چکر وگا گاوا که بو
قابايك امينه طبعا يا رسن بوكت داخل يا كرنج منطره انه والله دما ورده ابدا هرمها وبميني دوي رجيمي ده لكاي بميني لا مركزيه يا منطقه بله مامستا ولاتن زلهز و لسوريا غوري برجواندي خو چاره سر بکن کلو پرسل و داره برجواندی ام بجن چاره سریا روشافای کردستان بکه برجواندی کیجان ولاتن زلهز ده بزغريك براسي يعني بروبليمك قال لك جرينجا قالوا يبقى برجوانديا ملتي برجوانديا روسيا يا برجوانديا امريكا اصبح وردكم هردو دولت جكي ليد ميزين برجوانديا ملتي كرد حتى فيك ليكي ما ككرد يعني هذا كردي تمام منك يوي كرتبونه كده جو امكاربن هي برجوانديا اخا ببرجوانديا هردو دولت ارا جريد يعني ام بيجن ولا برجوانديا ملتي كرد كبي برجوانديا ودا از جركم هو اولي رخني الخوبكي كان ما كهيزك كرد ما تشخ خرطبونه كرميار ازنا بحثا لشكري كم تشربوا خرطبونه كرميار بنا دبلوماسيا دولة دا فياكرن حتى او بيجن ولا برجوانديا من برجوانديا ملتي كردي خاكن اصبح وردكم دفردا طبعا كبرجوانديا كي جريداي از ميزان انه امريكي ميزان انه برجوانديا نادش رجلاتي فراتي ديا ويجو هزاجو خرط إيرولودي مثلا دي كردن بس ميزانيجو كردي كي نهزا كردي يعني تفجرا كردي تمامية تفجرا بارتيكيا أما هذا خيلي جو أمريكي البرجوانديا خد ميزان دائما بلاوازة كي بالي كي لاواز روسيا الآلية دي بميزاني إنه وقتكو سوريا تمام يكبي بلكي هي رجلاتي سفرات دا برجوانديا ويدي بيتي نيزيكي داخوازيا ملطي كرد ببي باشا بركم هو بزان بانه اميه تالينا براسيل في وارده والغور برجوانديه دولتها باشا دكتور استخوازم اما جاب تشتكي بدم تبحث روسيا وامريكا كره هلو استا روسيا انگو نرينا روسيا جدو زاگل كرد و روجاوای كرسانه پارچک جغرافيا سوري و نابه تو اواكي او پارشوره دابش کرن امريكا جه حتى وكايرو توري كافتنن نفيسكي انگو سوزن دفكي ندانه تو الين كردي روجاوای كردستاني اگراتو هر دولت به ویرنگی سیاست بکنو نرین آواز دو زاگل کرد را به ویرنگی به چه هیویل سرانتن گریدان كاك لفيدري كرك هيفي چه هيفي سر تبقرا كردي تيجري كركم هو خدس بيدي اف دولتي جرينجن برجوانديه وانا سر ظهر وجهات نابين تمامي تيجري كرد ده جارا ما قوتيا انه ام خلقا هري داويد دروي دافازيه واملطات دولتي جريدا يعني هيفيا ما بتشب روسيا تيجريدان هيفيا ما بتشب امريكا تيجريدان هيفيا ما تمام او دولة نقطة جو سوبر لفاتنا كوري او قرتوجود نباورا وهذا تشبي جو بيشجريكا ملطي كرد صار معصبي وناصر شروفا بكن انه وقت جو سوري تشتك جير بدانين دروجا وريد دستور هاي يعني كومارا جو نو بدانين لا مركزي به فدرالي به كما كتبقرا كردي مدايا خويا كن ام تبقرا كن امكارن حرما خو دستي خو بمشينن والصبح وقت يا روسيا بامريكا الفيدي به امكارن تكليا بير بكن دواري رمياري ام لوازي جم دست بيتي جم هيزا كرد دست بيتي طبعا مناطق كرد خطيره ديواري هذا هيزا كرد نصر هذا هيزا كرد هر يكي جريدايا يعني سوريا مقرا دكتور بنارين هاتو كتبحث كركو صدام هاري سرقة كدوزا كرد لاوازا نيكريزيا كردايا باشا حتى كإيرو لسر ميزن ناف دولتي جبرتش برسا كردي وكدوزا كسر بخوا نهاتيا قوتو بيشكرن سر استنا دولتي بنارين هاتا صدام جي برجوندين ولاتن زليزا انغو نيكريزيا نمالا كردية كيجا علي بهتر تاوان بارم بيجن از خود میزنم لواز بنا تبقرا كردي هندروي والله ضياع يك امينه بهتر جيا يعني برجوانديه دولتات بتهيبت برجوانديه دولتات دور رولك قالك كلين ميزاني بس وقت قلت ميزاني 10 مليون كرد هكا قوم السرس مستوى كردستاني تمامي ميزاني 10 مليون كرد جغرافيك قالك فرح جيا فرنسا قالك مصدر انه حتى انها نكاي هيزك خرط بس بدي خويا كرين بو كاربي يا هيك
کۆمیتەکە دیبلۆماسی نادەوڵەتی دەرخی بۆ کاربێتی گفتوگۆی بکێ سەر پشتگیریکە مەڵەتی کورد ئەمە هات دێ خویاکردن و بچاوەکی بچووچکلمان میزێنێ وەرە بۆ تێکیلیوات میزێن مڵەتێکی گو حەقی مافی هەیە دەوڵەتا خۆدا مڵەتێکی گەلێکی پێشکەتی مڵەتێکی دیرۆکاوی هەیە ئەم تەمنا ناکەنەوی واری هات بەس گەرەکە ئەم لێ مەیزێنن ئالیکی دیدا ئەمریکی و رووسیژی کێ بدەهێ جارە مەگوتیە gelek cara gav avêt nexwestin alîkariya miletê Kurd bike. Yani mesela ez karim bêjim beriya di sala wextê ku Amerîkê kete hindir da plana wê ne weke got me xweş zanî bû di Amerîka de xweşik û serem sekinîn û avat xwest federalîka Kurdî ava bikin heta bike sînorê behrê. Ev plan cem Amerîkiya hate danî wilo tektîk bê birkîne stratîjî bû. Li cem Rûsa îdarala merkezî xweşik hatibû danîn û heta ji têkilî îdara zatîrê kirin ser vî warî ha. بس وقتی گودیتون ام گلکی نگری داینه دناف هفته ناکوکیت نمر گلکی یعنی خورترین گو ام بهیلین کاربن و اداره های گو اوت فازن آماده کن گو ام بمشینن یعنی بکنا بنگه هکی ده واره کی ده گو کاربن ایدانی که ام تکیلی اب دولتی دون نابدورا خورا بکن گو نهیلن برجواندیوانا بترکیه را یا ایرانی را یا عرب دولتی عرب را خرابه بی اما هاش گو اوش که چابی خو جبه با پلان تکتیک گودانی جبونی ملت کرد گو پچ کی خو بکشینن یعنی وقت بیشن به ما امددن ما هو ندوی مستوایی بله او نه نگو خو دور دخن امریکا بردوام بحثا یک ریزیان افمالا کردی تکرین کلو چه پیوستش بو به یک ریزیه از باور دکم طبعا ما یکیتیان مالا کردی تجاره چنابه وقالك جاره ما افغوتيه لانه قالك دست دهنا وقالك مفروض ميجوكي وانا هركس كي بالي كنا حتى هناك ايديولوجيه بعض كن ايديولوجيين غريبا ناك في برجوانديه ملاتي كرد بالجاره كيرا اخذ من بعد دست بكم بيجم يعني وهنا كدي هنا مثلا برجوانديه بارتي قرن يعني ابنات جدي خواستن خالن هنا سي خالن چهار خالن دنات ملت کرد امکان دو خاله بگن هب دکارن کمیته که دیپلماسی چکن بنا ملت کرد و کاربن تکلیف کن دکارن مثلا گو کمیته یعنی لفاتنه که بگرن دوباره گو انه يعني اداره هندرو دا نبنا به پارتی کتن به یعنی پارتی کو پارتی کو سپور فور اواک يعني خالن هنا کار امکارن بگن ولو امنو حبن تجارة أمنا بنواقع هذه كهذا كرد أحزاب كردي نبس بارتي كردي ثانية هذا كرد فراترش بارتي يعني أم ناكوكي خوا بقشتي للميزين أمنا بيش إنه والله وقت سياسة دولتها إنه والله مثلا أمكارن د شجريك هذا اللي بكن أم سروينا قفتو قوكم هر كوميدك أواكي وجوده عليكي تركبي وإنسان كهركس ترخبي يعني أز أوردك إنه ام سر کار ناکن یعنی ام سر کار ناکن یا ام ناقصن یا سرمد باشا قالك سباز جبوي شروبكار سياسي دكتور محمود عباس كو درياس كيفاش لامريكا قال من بو قالك سباز دكتور آژانسەکە تایبەت بە پەنابەرێن لە جیهانی ڕاگەهاند کو هەژمارە کەسێن داخوازان نەشتەجیبوونێ لە ئۆروپای دکن بەراوردە بە ساڵێن بوری دشەش هەیڤێن بوریدە گەلێکی کێم بووە Ajansaka taybet duwarê penaberan de ragihand got hejmara penaxwaziyê yên ku hatine pêşkêşkirin ji bo welatên Yekîtiya Ewropî di şeş hêvên borî de kêm bûne. Ajansa piştgiriya penaberan ya Ewropî di raporteka xwe de diyar kir got daxwaznameyên neştecîbûnê li welatên Yekîtiya Ewropa û welatên Nerwîj û Swêsra û Îslanda di şeş hêvên borî de kêm bûne li gorî hejmarên heman demê di sala borî de. Ajansê eşkere kir got derdora 301,309 kesî daxwaza neştecîbûnê li welatên navborî kirine. Gov hejmar bi rêjeya 15 ji sedî kêm bûye li gorî hejmara heman demê di sala borî de. Ajansê herwiha diyar kir got piraniya wan penaxwazan welatiyên Sûriyê ne herwiha Efxanî û Iraqî û Pakistanî û Nîjerî jî hene. Ajansê balkişand serweyekê got hejmara daxwazên neştecîbûnê yên ku hatine wergirtin di vê salê de 32 ji sedî bû. Got sala borî de nêzîkî 42 ji sedî bû. Di heyva borî de bi tenê 51,300 kesî daxwaza neştecîbûnê li welatên Yekîtiya Ewropayê kirin. Kêmtir bi 1600 kesî ji heyva beriya wê. Raporta ajansê herwiha tekez kir ku piraniya kesên daxwaza neştecîbûnê li Ewropayê dikin zarokên kêm 18 salî ne. Golgorî hejmara ajansê
دردورا 2.5 ji sadî ji penaxwazan zarokin. Ev yekê di demekê de ku welatên cîhanê hewl didin ku penaberên Sûriyê vegerînin welatê wan piştî ku rejîma Sûriyê piraniya xaka Sûriyê kontrol kir ku ev jî bû cihê metirsiya penaberan. Beriya niha Komîsyona Bilind ya Netewîniyê girtiya karûbarên penaberan jî ragihandibû ku wan tu hemahengî li gel tu aliyekî nekiriye ji bo vegera penaberên Sûrî ji bo welatê xwe. Berdevkê bi navê Komîsyonê li Ordinê Mihemed Hewarî ragihand ku me gelek pêşeniyar bihîstin derbarê vegera penaberan lê niha me tu hemahengî yan hevrêzî li gel tu aliyekî nekiriye. Hewarî her wiha tekez kir ku Komîsyon piştgiriya vegerê dike eger bi razîbûna penaber be û eger ew veger ew li hêya wan biparêze. Vê raportê em gihiştin dawiya nûçeyên xwe dubare sernûçe. ئاگرێکی ئەمەزن بێدارن زەیتونانیان ناوچەیە مابەتا و جن درێسێکەتی ئەو دەنجامێدا ژمارەکە مەزن ژۆڕوبەرێن دارێن زەیتونان و دارێن چیایی شەوتینە. پشتی دەقیانیان پێدێ دەربارەی سوێدا وڵاتیان کورد پرسە چارەنویسە بسەدان جوانن کوردیان لە جەم داعشێ دیل گرتینە دکن. ئەمریکا دەبێژێک و ڕێژێمە سووریە بەدەهان هزار سڤیل دبن ئەشکەنجێ دەکوشتنە. ڕێژەیە پەناخوازیەش بۆی وڵاتێن ئۆڕۆپا کێم بووە. به آلیکاریا تیما ئارکێن و چەژوەرە هاتن پێشکەشکردن بمینن خۆشیێدە. هەر شاد بن.